ikibazo cy'interahamwe ubaze neza urasanga hari akoro zisaga 12 leta yasinye n'ubu maze kubona kopi n'ejo bemeye ko ngo bagiye kuzifata. Iki kintu urumva ko Tshisekedi yemeye azagishobora. Urumva none amatakira ngo ubu FDLR bamaze kuzishyira muri leta, ubu n'abasirikari bavanze. Urumva bamaze kubona none ibikoresho biruta n'ibyo Kabila yabahaye. Iki kintu urumva kucyemera c'est du blabla, ni ikintu kigoye kugikora iyi saha. Niye mekanisme niye reka tuyirindire, ariko n'eta pas prophète de malheur. Urumva ni bya bindi bazagenda bazunguruka inyuma ngo kugira ngo iyi crise ikomeze, kuko wajya avuga ati nubwo este yagenda ati nye mfite Katanga, afite Kolwezi, mfite amabuye y'agaciro za cobalt, ko daire kuna naza kuna iloko mokote. Pour lui abantu bayituri bapfa, abantu bano Kivu bapfa, abanyamurenge bapfa, Tshisekedi il s'en fout, kuko ngo ntacyo ngo ateganyije no kubona muri este sauf mine ya Rubaya, iyo niyo akeneye gusa, ariko ibindi by'imibereho y'abaturage il s'en fout. Alors ubwo M23 bamaze kuyikura muri Goma igiye, ntabwo bayikuyemo bayirashe, ni pression yahabaye ya communauté internationale, kuko Kabila yari yemeye ko agiye kushyira mu bikorwa iri akoro. Basubira mu birindiro byabo, bamaze kugera mu birindiro byabo bashaka kujya kubatera, baririnda. Bamaze nyuma yaho bajya babesha ngo brigade d'intervention ngo yaraje abarasa, shiko yaciyeho. Namaze kubona ngo bamutaye no muri yombo, yari muri selile ya Guantanamo hariya muri Demian, n'abasirikare bakora izo ngabo. Kandi ubu ngubu niho FARDC ifite n'ibikoresho bikomeye cyane biruta n'ibyo yari ifite muri 2013. None iyo M23 batsinze ngo barashe bayirasiye he? Urugamba rwabereye ko twese twari hani Goma, urwo rugamba rwabereye he? Nta rugamba rwahabaye, ni M23 yiretiye muri Goma isura mu birindiro byabo muri cadre yo kubaha le père de la sous-région, notamment u Rwanda, Uganda n'ibindi bihugu nka Amerika. Bavuze ati reka intambara tuyireke, badufashe kugira ngo ikibazo gikemuke ku mahoro, isesoretire. Bamwe bajya mu Rwanda, abandi bajya Uganda. Ubwo rero bamaze kugera Uganda, abagiye Uganda babashize muri centre yitwa Bihanga, abagiye mu Rwanda bajyanye hafi y'umupaka w'ikindi gihugu, kuko ntago bagombye bo kubashyira ku mupaka hafi ukuntu byagenze Zaire bikora n'u Rwanda. Nta n'umwe wari ufite intwaro, bubahirije amategeko mpuzamahanga y'impunzi zinjiye ku gihugu bafite intwaro. Ikintu gitangaje abantu benshi batajya bibaza, igihe leta ivuga ngo yarabanesheje, ariko 2013 Kinshasa yagiye i Kampala isaba ko bagirana ibiganiro. Ibiganiro byarabaye hari kuri hotel Munyonyo, ibiganiro biraba, nibyo byaje kuvamo noneho accord il y a directement M23 na leta ya Kinshasa. Perutse gukurikira umuntu w'umunyamategeko avuga kuri televiziyo Kinshasa ngo M23 ngo reclame accord yagiranye na CNDP, mu CNDP c'est un parti politique, ngo ça c'est du blabla. Accord irahari ngira ngo turaza kuyibereka, ariko si no kuyibereka no kuri ushyize no kuri internet. Amasezerano ya Nairobi M23 yagiranye na Kinshasa arahari. Ayo masezerano ça répétait presque la même chose, usibye ko haje kuzamo ahubwo ibindi birenzeho bya gouvernance y'igihugu. Bivuga ngo amasezerano M23 yagiranye na leta i Nairobi ari hejuru ahubwo ya 23, kuko ya 23 byari juste muri gestion, n'ikibazo cya gestion ya ntuza ya mouvement, intégration, ibyerekeranye n'ubutegetsi, ukuntu bagombye kuyobora hari à l'est, kuko muri akoro birimo ko bagombye kubona abadministrateur, bakabona aba PDG b'ama entreprise, bakabona administration territoriale. Muri akoro ya 23 mars byose birimo, ko nta mwanya dufite, ntabwo twagenda kuri pwe ku yindi.
urumva ko niba zaragombye kuba province sinistre zagombye kuyobora concomitamment hagati ya leta na CNDP. Donc niba hari titulaire wa CNDP adjoint akaba wa gouvernement, niba ari gouvernement adjoint titulaire akaba CNDP, niko byagombye kuba, ibyo ntibyigeze biba. Ariko muri ya cordon ya Nairobi byo nabyo birimo très renforcé, kandi hakaba harimo ibyo kuzagira ngo imitungo yose y'abantu yatwawe. Ibaze nka buriya president Nanga, ngira mwese mwabonye ukuntu hotelize bagiye barasenya Kinshasa, n'abantu ba M23 n'aba CNDP hari ibintu byabo byinshi byasenywe gusenyuka moralement ou physiquement, byagombye kuba réparé. Alors iyo réparation rero muri accord ya ntuza irimo iriya M23 yasinye na leta hariya i Nairobi. Ntuza yarahari president wa Malawi, yarahari, president Museveni yarahari, president wa Kenya yarahari. Donc urumva ni accord iri parrainé na ntuza na Nations Unies yari hari, na États-Unis yari hari, na Union Européenne irahari. Kuri iyo accord noneho iriya M23 na gouvernement yabaye muri 2013. Alors kabaza ati abo bantu leta yatsinze yagiye gusaba ute ibiganiro nabo? C'est là où les Congolais ne réfléchissent, batarefléchissa batibaza icyo kibazo. Umuntu waba waramutsinze ukagenda buceri bwa nyuma ukavuga ati mugiye gukora ibiganiro byo kumvikana. Donc ibyo kwa ngo baratsinze M23, iyo ni theory yabaye monte nka filme yo muri Hollywood, ariko ntabwo M23 yigeze itsindwa ku rugamba, nuko yumviye aba president bo mu karere kugira ngo ishobore kugira ngo ibone ko haboneka amahoro biciye mu biganiro. Alors 2013 accord baze kubasinye, 2014 2015 leta tena ica bugeri bwa nyuma ijya kumvikana na ministre privé wa défense wa Uganda kugira ngo bafate abakombata ba M23 bari bihanga babatware Kinshasa ku kingufu. Umuntu waje gukora iyo operation ni Malumalu n'uwitwa François Mwamba. Bazana amafaranga barishura, abantu bagiye kubona babona pa bahingutseho mu nkambi n'amakamyo, ati mwurira amakamyo. Ibyo byo ushize kuri ntuza, ushire kuri internet uvuge nti ka bihanga M23, uraza kubona ibintu babakoreye, barabarashe, bamwe barakomereka, abandi bagira ibibazo bikomeye cyane bya traumatisme. Ariko kameme bashobora gutwara ini parti, barabatwaye babajyana Kitona, abandi babajyana Kamina. Uze gushiramo tenati Moro Kamina, uraza gusanga 2016 hari abasirikare ba M23 baguye ikamina bishwe kubera ubwoko bwabo. Donc urumva ko ni kuyabaye monte entre Kinshasa, pas comme gouvernement ugandais, ko NNDVD bakoresheje, ariko ngira ngo president Uganda yaje kubimenya nyuma amukura ku butegetsi. Ubu ngubu ni Bangala balo bakabya koma mbolombolo, donc il est simple citoyen. Ntacyo ubu ngubu amaze kubera iryo kosa yakoze kuza gufatisha, alors que hari accord yadisinye, hagombye kuba processus iyo kugira ngo ikibazo cya M23 gikemuke diplomatiquement. Nibwo rero 2017 Afande Makenga yavuze ati watahe aze kurindira iyo mise en application mu gihugu. Ntabwo yaje kuko n'abantu babivuga aje gutera igihugu, yaje aje kwicara mu gihugu kugira ngo aharindire. Ni nako byari biteganijwe, hagombye kuba cantonnement, hanyuma aba cantonnement hagakurikiraho processus yo gukomeza noneho gushyira mu bikorwa ikibazo kimwe na kimwe, noneho integration ikaza kuba nyuma. Nibwo yaje kwambuka n'abasirikari yazanye nabo, yaza yicarira hara mu birunga, ntabwo yashatse amasite nangwa hehe, ajya kwicara mu birunga. 2017 2018 2019 President Felix agiye ku butegetsi, situation isa nkaho ihindutse neza. Ngira ngo mwarababonye bajya i Kigali kuganira kugira ngo ibibazo by'intera hamwe birangire. J'imagine ko bafashe n'intera hamwe nkazingahe barazicyura, hararimo bamwe navuze mwari amazina, navuze mwazira liste bagiye bagira kuri bane. Ni na General Kahimbi wabacyuye uko babivuze no kuri televiziyo Kinshasa ko batwaye aba FDLR. Nyuma yaho Kahimba barapfuye, ibya processus ariko irakomeza. Habaye inama nyinshi hagati ya leta y'u Rwanda na Kinshasa kugira ngo ikibazo cya M23 kibone igisubizo. En tout cas, l'espoir était là
kuko yari determine avuga ati ibi byari bya Kabila nge ndaje nanjye nari muri opposition reka mbikemure. Yaho narababwiye impamvu atabikemuye, abakonse baramubwiye ati wowe ozazoba ntabwo uzi ko ari kope y'amafaranga, wowe ugiye gucyura bari abantu, none se tuzajya tubesha dute ngo twaguze intwaro tubona amafaranga yase turya abasirikari tuzongera kuyarya dute? Nibwo bayimvise delegation ya M23 yari Kinshasa, bari kuganira ibintu bimeze neza, bamaze kumvikana ni Kigali, hari na za operation conjointe zabaye. Vraiment il y avait l'espoir ya paix yo kugaruka. Hari zimwe zabereye haraza Birambizo, zindi za Kahunga, izindi zabereye hariya muri Binza, et c'était très bien. Mais mu gitondo twagiye kumva twese ku maradiyo ngo delegation ya Kinshasa bari bagiye kuyicaciyeho, mu kanya indege ziba ziramanutse zijya kurasa Fande Makenga aho yari ibereye arindiye mise en application yiriya accord yabayisinye i Nairobi hagati ya M23 na NATO. Nuko intambara yahise itangira, tiye kumva twumva ngo Bunagana tombe, Cyanzu tombe, Papapa, Rumangabo tombe, Rucuru, Teteta. Reka da hagomba kuba amasezerano, reka EAC ibyo byo ni byejo buri muntu wese arabizi simbisubiramo. EAC iraza ihagara hagati kugira ngo ifashe bihugu. M23 itanga n'ubutaka yamaze gufata isubira inyuma kugira ngo irebe ko ibiganiro byagomba kubaho, ariko Kinshasa ikomeza kwicara, sinzi ko babivuga mu Kinyarwanda ngo yanga kuva kwizima. Yes, yanga kuva kwizima kugeza aho de generation zibaye bajya mu nama zaberi Bujumbura, mwese murabizi. Kinshasa yagera Kinshasa igahakana ati ibyo basinye Bujumbura ntabwo ibizi, bajya Rwanda atirekada. Niho baje gushiraho mechanisme ebyiri, mechanisme ya ntuza ya processus ya Nairobi na feuille de route ya Rwanda. Mechanisme ya Nairobi akazi yari ishinzwe ko ari kugira ngo ama groupe armé yose loko abye ace muri DDR, les groupes armés étrangers zose zibe neutralisé zakwimbunda no kuzicyura, notamment iz'abarundi, iz'abagande n'iz'abanyarwanda. Iz'abanyarwanda nta nubwo ari FDLR burya hari gusa, hari imitwe 5, ariko hari groupe zisaga 5 kandi zitandukanye zikora ukubiri, ariko ubu zose zagiye muri leta zifite na ideologie zitandukanye ziri hari izo bita za CNRD, hari za Rudurunana, ainsi de suite. Iyo ntari topic y'uyu munsi, tuzabivugaho muri topic itaha n'abayobozi babo n'ukuntu ziri organize. Abantu bahakana ngo nta FDLR bahariya, ministre ugasanga arahanga yarabivuze, kandi bahari na organigramme ihari, bafite n'imishahara bahembwa na leta ya Kinshasa. Baraba officier bose babo bakomeye barahembwa kandi bagakora business bari soutenir na leta, imwe bakayikorana na leta, hanyuma igahakana ngo nta nterahamwe zihari. Sase inifaso kugira ngo crise ya karakarere ikomeze, kandi n'abaturage turi kubigwamo. Ngira ngo abaturage bagombye kwirwanaho bagahaguruka bakarwanya icyo kintu. Izo presse ayo mechanisme ya ntuza ya Rwanda yo feuille de route ya Rwanda ni hagati y'ibihugu byombi, c'est-à-dire hari ukuntu leta y'u Rwanda na leta ya Kongo bagomba kuganira kubera imipaka yabo igomba kurindwa. Niyo processus ya Rwanda, impamvu ubona bahamagara president w'u Rwanda na Tshisekedi bakajikina Rwanda bakaganira, Lorenzo akabagira inama uko byagombye kuba. U Rwanda rugatanda akaboko, kugira ngo mwabibonye no ku marezo sociaux koma meme les Kinois bakrititse, babonye ko Serge Chibangu uriho representant wa Tshisekedi na Bemba bari bibereye muri TikTok bari kureba udustori niba ari utwudusungura n'iki, kandi ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yicaye ari très attentif, naho abandi bari muri TikTok. Donc pour eux niba ari copie itarimo amafaranga, il s'en fout. Je me réserve des commentaires kurumva ko nta serie ibi birimo, ibintu byabo byose nta serie ibirimo. Voilà. Donc ubaho bihagaze rero bimeze bite, aho bihagaze processus yaba Pape Vatican, yaba Blinken muri Amerika, yaba Ububirigi, yaba Ubudage, yaba ministre w'affaires étrangères w'Ubwongereza, bose
baravuga ati solution ntabwo ari militaire. Donc nuvuga ngo FRDC muri enquête yerutse gukorwa niyo ifite niveau ya terreur n'abazalendo na FDLR mwakara karere ka Nord Kivu. Donc urabona ko M23 niko kara kanyumba gatoya iri ku bice bya kabiri. Vango niba ari bikorwa biri isolé ariko nibikorwa na M23 naba mu karere bayobora. C'est-à-dire aho M23 iyobora nibura le niveau ya violence iri kuri kabiri. Alors que kuri ntuziri muri maximum kuri gatanu. Muri Ituri FRDC niza ku murongo wa mbere, aba mayimayi bakaza ku murongo wa kabiri. Ntuza kuko yo na M23 ntayiriyo, urumva ni ADF na Codeco. Ituri Codeco niyo ziri kwica abantu buri munsi, bari kwica abayemari. Sindi Kivu reba ko FRDC toujours niyo bashize ku murongo wa mbere, bagashiraho FDLR kabakurikira na mayimayi kabakurikira. Ho nibo bose bari muri top 5. Muri Tanganyika ntuza ikaza ku murongo wa mbere FRDC, mayimayi ikaza ku murongo wa kabiri, FDLR ikaza ku murongo wa gatatu, ariko bayiha note 4 kuko nta ntera hamwe nyinshi ziri muri Tanganyika ariko zirahari. Chopo aho ni muri Kisangani, FRDC ku murongo wa mbere, bagashiraho ntuza ku murongo wa kabiri aba mayimayi, hariyo n'intera hamwe ariko zifite niveau ya violence kuri point 3. Muri Hotwele FRDC ku murongo wa mbere, nani mayimayi ku murongo wa kabiri, FDLR ku murongo wa gatatu avec niveau 3. Maniema même chose, voilà. Donc les graphiques montrent le niveau de terrain est le plus élevé dans les zones occupées. Donc il est faible plutôt. Et la terrain est le plus faible dans les zones occupées par les M23. Iyi niki n'abashakashatsi ba independent baherutse gukora iyi enquête berekana ko aho M23 nta kidnapping kibamo, nta ntera hamwe zikitwara imyaka y'abantu, niveau yo y'abantu ahantu bashobora kurara bakinguye bugacya nta muntu wibwe ni muri eneo M23. Donc bantu baba spécialiste mu bintu bya terrorisme. Ari kwigoma buri joro ryose, ni raporo ndayifite, wenda ministre je vais vous partager ça butaha. Barasoma aho byanditse ngo selon le BCNDH ni umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibintu by'agateka ka muntu, bavuga ko un grand nombre d'attentes aux droits de l'homme est attribué au groupe armé Nyatura, ADF, FDLR dans le Nord Kivu et Codeco en Ituri. Ngo umubare munini cyane wo guhonya agateka ka muntu ngo uri bawushize kuri Nyatura, ingabo za ADF, aba FDLR muri Nord Kivu na Codeco muri Ituri. Phrase ya kabiri ngo les agents de l'État, les forces armées de la RDC, la police et l'agence nationale de renseignement sont responsables de 39% des violations documentées. Ingabo za Congo, ipolisi y'igihugu na agence nationale de renseignement ya urwego rw'ubutasi ku rwego rw'igihugu ngo bari responsable wa violation ya % 39 zabaye documenté. Dans toutes les parties au conflit, les militaires de FARDC ont commis le plus grand nombre de violations, tandis que parmi les groupes armés, ce sont les combattants Nyatura qui ont commis le plus grand nombre des atteintes documentées. Ngo ku rwego rwa bintu bya ihonya bwoko rikomeye cyane byakozwe rya mbere muri kuva 2011 kugeza ubu ngubu 2024, ngo FARDC iri ku murongo wa mbere, naho mu magroupe armé muri Nord Kivu ni Nyatura, naho muri Ituri ni Codeco. Yica abahema buri munsi ntiwabura abahema 50 baciwe ibihanga, bakaba bakurikiwe na ADF iri kwica hara nabo muri Irumu, muri territoire ya Mambasa no muri Beni, kira gice cya ruguru uhereye hari ya Eringeti ukamanuka wica ukagenda hitwa kambi ya Jua ukajya hitwa kugeza Kasindi. Ahangaha ni ADF yirirwa itema abantu, ariko MONUSCO nta ndege yari yazamura kujya kurasa Codeco, nta ndege yari yazamura kujya kurasa Nyatura, nangwa yari yazamura kujya kurasa, ahubwo iri gukorana nabo ngo guhangana na M23, alors que M23 ahantu iri bavuga ko les violences ziri à un niveau très faible kandi ziri contrôlé. Iki ni cyegeranyo
tubapartage twahawe n'abaspecialiste muri terrorisme bagiye gukora iyi enquête mu karere. Donc narindi gusoza vuga nti M20 ntabwo ikeneye ko bongera bagaruka, kuko nibagaruka ntabwo bazashobora kwiba nk'ukuntu ubu bari kwiba, kuko bazi ko harimo abasirikare b'inyangamugayo, abayobozi b'inyangamugayo batazemera biriya bintu by'ama operation retour. Tutimagine Afande Makenga umuhaye amafaranga y'abaguhahira abasirikare 20,000 akavuga atazahahisha 1,000, noneho 19,000 ngo akuremo 3 hanyuma 16 abisubiza Kinshasa. Je ne vois pas Afande Makenga faire ça, nangwa Afande Bodwe. Ibyo nibyo babangira, iyo ni point ya mbere. Point ya kabiri nuko bazi ko nta yindi groupe bashobora kuzakomeza babesha ngo bahangana nayo, kuko mu ma contrat de défense kira gihugu nimwibona amafaranga bari abayobozi bene president de la République. Kubuzira drone baravuga ati bayiguze ngo miliyoni 35. Genda urebe kuri internet CH4 na amafaranga makigura, kandi baguze nibiwani nta nubwo ari ama original. Ariko bakagenda bakavuga ati baguze miliyoni 35 bagakuba ngo ni drone 10, urumva ni miliyari zingahe? C'est beaucoup d'argent. Sinumva ko rero M23 yabikenete na gukora aventure yo gukora, naberetse ko Afande Makenga ari we wari commanda brigade ya mbere ya mixage. Ibyo yabonyeyo arabizi, ibyo yaboneye intuza arabizi, ukuntu yakize Kahimbi i Bukavu nabibabwiye, ukuntu abasirikari bose bagiye muri leta ibyo babakoreye, n'abari y'ubungubu bose bari dispo. Nta n'umwe ufite akazi gafatika, muzi ko bari muri politiki ya derwandarisation yahawe finance nikomeye cyane na Ministeri ya Finance ya Nicolas Kazadi. Sinzi ubwo niba azabonerwa n'ibihano bikomeye cyane, kuko ubu niyo mwicanyi numero 1. Iyi agenda ya ntuze ya ntuze yo kubiba nani ya genocide, ngenga bitekerezo ya genocide ikorwa na Bayezere Ntambwe, kira gikundi cy'abazakari bababaswe, bikundi bya Noel cyane mwese murazi babitakwira ba Muindo Nzangi, barabose ils sont financés. Société civile, mouvements sociaux, abantu bareba ama groupe yabaye finance na leta ya Kinshasa ya Tshisekedi kugira ngo abibe inzangano, umwuka wo kuzana intuza amacakubiri n'uza ya n'ingenga bitekerezo ya genocide. Hari nouvelle société civile congolaise, abangaba babona ibihumbi par trimestre, bafite au moins entre 10,000 à 20,000 dollars ya budget yo kugira ngo bajye bakora ama conference yabo, bagenda bahirya no hino babwira ama association yose ko voilà les Tutsis sont des Rwandais, sont des serpents, il faut ne font pas accepter, mugomba kwandikira na Nations Unies, mukandikira abanyamerika ko nta integration igomba kuba babyemere. Nibi ngibi abaniyo mission babonye, harimo Lucha, harimo Filimbi, harimo Nouvelle Société Civile Congolaise, harimo iyi bita Cadre de Concertation Nationale, harimo iyi bita Chumvi ya Congo, harimo MNC, harimo DGPD. Ngizo zose aba bose bafite budget nibura entre 15,000 à 30,000 dollars buri kwezi babaha kugira ngo bakore amantuza bakomeze kwarasina